Međunarodni simpozij lobista održan u Zagrebu ostaće zapamćen po posjetu najmoćnije poslovne žene u Srbiji, Milke Forcan. Milka Forcan, potpredsjednica je Delta Holdinga, najveće tvrtke u Srbiji. Deltin promet čini 10% BDP-a te države, znatno investira i u Europsku uniju. U Hrvatsku minimalno i nema skorih planova za veća ulaganja. U institucionalnom smislu ne postoje nikakve prepreke za strane investicije, pa tako da kažem i za kapital iz Srbije. Dakle, zvanično prepreka nema. Postoje uvek takozvane nezvanične, vaninstitucionalne barijere. One su brojne. Rješavati se mogu lobiranjem prema političarima koji u javnosti trebaju stvarati pozitivnu atmosferu, jer je sadašnje stanje prepreka ulaganjima. Upravo to javno mnjenje, dakle atmosfera neka koja još uvek nije spremna, nije zrela za, da kažem, da na sličan ili isti način tretira poreklo kapitala koji dolazi iz Srbije ili iz nekih drugih država. Često spominjana gospodarska diplomacija temelji se upravo na lobiranju. U Hrvatskoj je ona, unatoč obećanjima i najavama, tek u povojima, što se jasno vidi i na rezultatima. U Americi, gdje je izmišljeno legalno lobiranje, 35.000 lobista godišnje obrne 3,5 milijarde dolara. Središte svega je Washington, lobira se u gospodarstvu, diplomaciji i najvažnije zakonodavnoj vlasti. Ljudi uglavnom ne znaju što točno znači lobiranje. Mi, zakonodavcu koji ne može znati sve, dajemo informacije i zagovaramo interese svojih klijenata, ali na kraju on odlučuje. Kod nas je problem siva zona u kojoj na razne načine lobiraju svi, i mitom i korupcijom i kojekakvim mučkama. Zakon koji regulira lobiranje trebao bi prema najavama biti donesen do kraja godine.